Halo colegas, my fila fali no YouTube channel, hano naran Juliana ou naran Tata. Agradeço ba imser ne mak sempre suporta makasa na my how e ba imser ne sila subscribe, bele subscribe hene agora tamba how to video kada loro domingo to kusano dader ne mak imi bele hare. So, video ba oni loro nian how se aviso kona ba semak tay mana naim ba presente ne mak how hato ya hani video giveaway semana kotok nian so continue hare. Antes how atu aviso quando você max time mana nine, yani how must hanori imi onsa atu pronuncia letra V ou letra W ne holos. Tamba dala barak ita confusão ho letra V ho letra W ne vai hira ita le iha lian inglês ya. So iha lian inglês letra V ne ita pronuncia los ne mane V. V. Neham parte letra makona ibum parte kraik V. 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 Ida ne maklos. Oops, sorry. So, exemplo, ya? Exemplo, letra V, né? E a palavra, né? Itale, viu. Viu. Agora, quando a palavra viu, né? E a fala frase, né? Itale, né? The view from Cristo Rey is so beautiful. The view from Cristo Rey is so beautiful. Yeah? Viu. Viu. Ida né, clause. Agora, eu vou falar palavra selo, kanesang, ida né? Vision. Idane vision. Exemplo, palavra vision ne, e a frase idane, itabelele, what is your vision? What is your vision? Yeah? So, idane ma clause. Agora, tu irmai, how se hanoreng imi, konaba W. So, unsama kita pronuncia W idane, diferente, husi letra V. Agora, letra W idane, wanhira itale iha, kata o palavra idane, itale hansane, world. World. Diferente los calai. Letra V ne, oi ita pronuncia V. Agora, letra W ita pronuncia world, ya? Wah, wah, wah. Jadi, ita ni ibung parte letra com parte craig ne, asa halo kabur ituan, depois, sila ita tem que sente kona malo, ya? World, world. Ita ne maklos. Agora, quando ema le sala ni, asa ne, world, world. Sira uja fale letra V ni, ne, world. Sala bot. Ida los nemak world, world. Ida nemak los, okay? So, eu espero que você me compreenda, né? Agora, how karak uja fali palavra world ida ne e a frase para imi hodirona, okay? Exemplo frase ida ne. The world is getting smaller because of the internet. The world is getting smaller because of the internet, yeah? So, ida ne italihan sa ne. Agora imi letak frase ida ne. Nice. Mai agora italihan mutok. The world is getting smaller because of the internet. The world is getting smaller because of the internet. So, parabéns para imsa na mesma consegue praticar muito com how e how hakarakatu dalay datang ato emphasize katak letra V ne mengira itale V. Ibung parte letra la boca ainda nihan makona ibung parte cry ya V. V anessa ne view, vision, vice, ya. Agora, tu irfani mai letra W e mi le mi ibung parte letra ho parte cry tem que kona malo. Pokoknya nya modelo ni hasa ne. Halo ibung hasa ne. World. We, when, where, while. So, makne, e how espera que tá com a explicação ainda nem me bela compreende a diferença letra V ou letra W, quando ira imi a pronúncia e ali em inglês. Ok, guys, halo ko kuliah baraktan. Mai tag langsung aviso que semak saya mana naim ba presente ne bema kau fosai e a video giveaway semana kotok nian. Maybe antes era ne wanhira haulei minha sugestão quando ba topic video ne bema kau bila halo para for benefício ba imi. Haware mesak di diak de sugestão mesak di diak topic mesak di diak de. So obrigada barbara close ba imi hotunya tempo di for topic ne bema mesak correct de. Agora ita langsung hili semak semana nain, okay? Mai be eu quero explicar lá isso. So onsa hawili semak semana nain. By imi ser ne bemak halo tur kriteria wanhira imi halo minha comentário video giveaway nian how foto imi narang hoto depois também application ne bemak bolu spin the wheel ne mak se hili se mak se manai ba presente categoria primeiro ou categoria segundo. So categoria primeiro ne mak presente USB tolo, nama categoria segundo ne mak presente power bank tolo. Okay, so aplikasi mak ne so ini naringatan ita sa ita sernaran tau fali ita boster ne naran ne bemak ita boster komen ha ne ite video giveaway nian. So narang ini hotu tena
idane mak siya tama ba aplikasi rane para hodi aplikasi determina semak sai maranai. So agora how click update para imnya naran tama ba aplikasi. Are naran bara kostena agora kita começa a click. Saya maranai pertama. Juvencio Rosario, kita buat mak saya maranai pertama ba USB 32 GB. So parabéns, guys. Komen parabéns ba Juvencio ya, Juvencio Rosario. Agora tudo mais saya mak saya maranai ba USB kedua. So kita klik tan. Antero pintu, aling antero pintu. Parabéns mas ba itabot nos manan USB 32 GB. So parabéns mas ba aling antero guys. Kami cry. Agora tuir mai taretok semak mana nain ba USB terakhir ya. Haus dedega palni. Natasha C. Vito. Parabéns ba aling tambah aling mos sai mana nain ba USB 32 GB. Guys, parabéns mas ba aling Natasha. Agora, irene mak ba presente categoria primeiro nian. Agora estamos falando ba categoria segundo, power bank. So, mai ta klik tan. Ready? Semak saya mananain ba presente. Adventino Moniz. Ita bot sai mananain ba power bank primeiro. So, parabéns mas ba ita bot guys. Parabéns mas ba Adventino Moniz, ya. Agora, tu irmai ta klik tan. Saya mana power bank keduanya nih. Tonya Bovida, parabéns ba Aling. Tambah Aling saya mana ba power bank kedua. So parabéns. Agora guys, presente terakhir. Reza halo di dia para inaran sai. So agora terima ini seni naran masai karek. Presente terakhir guys. Presente terakhir. So go. Oh my god. Agera Martins, parabéns guys. Parabéns pa aling Agera Mos. E parabéns ba sira nang nen hoto. Parabéns guys. Ba imsa na may magsay mananain. Ronald Didiak, ba imsa na sa mananain. Ronald Didiak. How si haruka mensajen ba ita boser niya Facebook, no mos Instagram. Ato hato ba imi hatete ba imi. Yan ba makita bila suru malo no isa how bele entrega. Presente rakne direita ba ita bosera. So dalatam parabéns ba ita bosera na ba magsay mananain. E ba sira na ba makla consegue say mananain. No problem. This is not the end of the world. So how bele hatete ba imi kona ba yan ba makin bele hola power bank ko USB rane. So imi bele hola rasi kiminian iha loja tete iha Timor Plaza nomos loja tete iha Hotel Timor. Kona ba power bank niya falling agora ne $7.99 tona ne be imi hal favor bele ba hola laisona. Economy USB niya falling $5 rate ba 32 GB. Tirane kapas los falling kapas los. So bela bahola lalai sona antes sira fam falisar ne preço sai normal falta agora dada desconto ela. So dale datang parabéns ba ita bosera be maksai mananain e dale datang agradecemos ba imi hotunia sugestão tópico video nia ne be makhau dele halo para fo benefício ba imi. So yep, thank you so much. Obrigada barak e how say hasuru fila fale semana oin. My be antes rene o karak imi subscribe like video rene no comment video rene cry kona ba será que me senti how bel halo para bel for benefício para imi mo. So del data thank you, obrigada, terima kasih, love you, bye. Bye. Olá colega Sira, so lihu si video dani hamos hakara kato visu ba imi lili ba imi serna be maka agora daw sama kelas 3 no mos sama hotona ia tinang koto kotina roli ba no interesse atu continua imi ni estudo iha railio ranesang iha Amerika bolso estudo USTL loke da daw kona e setaka iha fulang o in novembro ne ba imi serna be ma interesse hal favor klik iha link ne be maka hautau tena iha description box hodi bele ba visita serna website hodi download serna aplicação bele preencheu liman e sira mo si opção ne be bele preencheu online det quando ba online ba imi serna be ma interesse atu preencheu online imi bele hare hani video ne be makau halo tena tinang koto completona jadi imi bele hare atu ajuda imi hori komprene dia konsa atau aplika online bahau aplika online dia kliu tambah quando imi aplika tinang dene
e imilaliu sendanya imilaliu tina oi ime to aplica filfali imnya documentos imnya informação be makim hatama na online sei save na fating ha website ne jadi when ime to apply fale ne hanesang imi la precisa começa si awal fale exemplo imnya narang imnya informação pessoal educação pokoknya lista quando vai minha experiência voluntário ser be makim hatama tana sei lista halarang hoto jadi imi se la precisa repete tang agora imi ser nebe mak aplica hanesang hakere create hani formulário dia tama pasti tina oin imi tem que repete fale si awal so ni diferença mak nedet mai be lai problema ba imi toma ngi dane be bahau how lo briga emi da tudo tem que dane ba bazia ba iminya comfort zone ou iminya sai mak imi sente nyaman net so aviso mak nedet quando ba stil nian e kole quando ba bolso estudo ba imi ser nebe mak tuir ela UWC kita haluha hatama iminya aplikação segunda agora ou abang tamba tanggal 8 mak lorong ikus nebe mak imiting hatama iminya aplikação so mak nedet aviso quando ba bolso estudo nian okay